Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi nicyo kiri mu mazi abira nyuma y'uko mama 23 imaze kwigarura umujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ni umujyi wari umaze iminsi cyane ubarizwamo ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ariko bivuga yuko abenshi bamaze guhunga bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Gusa nakubwira ko mama 23 yasaze yasizoye, iravuga yuko nyuma y'uko imaze kwigarura umujyi wa Uvira igomba gukurikizaho igihugu cy'u Burundi, hanyuma bakagenda bakibariza imbona nkubone uwitwa Neva, Perezida Evariste Ndayishimiye. Muribuka gato mbere yuko mama 23 yongera kurwana ku muvuduko udasanzwe, yagiye mu gihugu cy'u Burundi bicara ku meza y'ibiganiro na Perezida Neva, Perezida Evariste Ndayishimiye, bamusaba ko yavana ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku neza. Ibyo Neva yarabyumvise ariko ntiyagira icyo abikoraho, avuna ibiti mu matwi. Hanyuma General Sultan Makenga atoza abasirikare, atoza abarwanyi be strategie nshya iyo y'imirwanire, ndetse twakomeje tugiye tubivuga ko mama 23 ntabwo ikiri yayindi, ifite uburyo irimo irarwanamo buteye ubwoba, ifite ubwirinzi budasanzwe, ifite ibikoresho bidasanzwe, ifite umugambi ukomeye cyane wo kubohora ibi bice bitandukanye, ndetse nuko abaturage bo muri iki gihugu bakomeza kugenda mu by'ukuri bagira uburenganzira ku gihugu cyabo. Ibintu byo kwicwa, kumeneshwa, ibyo ngibyo ntabwo babishaka. Hanyuma rero barashaka Neva, barashaka Perezida Felix Tshisekedi mbona nkubone, ati ntacyo tubakoraho ariko tubashyire mu ruhame, basobanura impamvu y'iyi ntambara, basobanura impamvu batangije iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati aho ariko rero u Rwanda rwo rumaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Ibi byose biraza bikurikira ifatwa ry'umujyi wa Uvira, umujyi wari umaze iminsi uberamo imirwano ikomeye cyane. Duva wari munsi wa 8 haba imirwano ikomeye cyane. Ingabo z'igihugu cy'u Burundi nibo benshi cyane bagiye batakariza ubuzima. U Rwanda rero, guverinoma y'u Rwanda ikaba imaze gusubiza Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Uruhare rero urwo kurenga kwihagarikwa ry'imirwano, ibitero bikomeje ndetse n'imirwano ibera muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntirushobora gushyirwa ku Rwanda nk'uko byatangajwe na guverinoma yamaganye igisirikare cya Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi FDNB hamwe n'ihuriro ry'imitwe itwara gisirikare ishyigikiwe na RDC FDLR wazarendo n'abacanshuro b'abanyamahanga, kandi bakaba barateye ibisasu mu midugudu y'abasivili hafi mu mupaka w'u Rwanda nkariya za Kamanyola. AFC 23 rero ivuga ko yahatiwe gusubiza nk'uko amakuru yagiye abivuga. Iri tangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Abanyamahanga kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Ukuboza 2025, rivuga ko kubera icyumweru gishize ibisasu biterwa i Kamanyola biva mu Burundi, abaturage ba Kongo barenga 1000 bahungiye ku mupaka berekeza i Bugarama mu majyepfo y'u Rwanda, aho bacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi. Igisirikare cy'u Burundi kandi cyakusanyije ingabo zigera ku 20 muri Kivu y'Amajyepfo zikorera guverinoma ya RDC, kandi zigota imidugudu y'Abanyamurenge muri Minembwe mu rwego gushaka kwicisha inzara abaturage. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko RDC yatangaje yeruye ko itazubahiriza ihagarikwa ry'imirwano iyo ari yo yose, kandi ko irwanira kongera gufata uturere twigaruriwe na Alliance Fleuve Congo M23 nubwo inzira y'amahoro yasubukuwe. Ngo byinshi kuri uku gukomeza gushaka igisubizo cya gisirikare byamenyeshejwe umuryango mpuzamahanga, nubwo bafite uburyo bwabo bwo kugenzura, kandi amakuru menshi cyane araboneka ku mugaragaro ku muryango mpuzamahanga ntiwigeze usaba ko ibyo bitero byateguwe amezi menshi cyane RDC bigakorwa mu cyumweru gishize byahagarikwa. Byongeye kandi ngo kuba RDC yarananiwe guhagarika FDLR nk'uko biteganyijwe mu masezerano y'amahoro yo muri Kamena 25 bikomeje kudindiza gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC, intego nyamukuru y'amasezerano i Washington DC. Ubu bigaragara ko RDC itigeze kandi itegura guharanira amahoro, nubwo Perezida Felix Tshisekedi yitabiriye umuhango wo ku itariki ya 4 Ukuboza nk'aho yahatiwe gushyira umukono ku masezerano. Itangazo ryongeraho ko uku kurenga nkana ku masezerano aherutse kumvikanwaho n'inzitizi zikomeje cyane kandi zibangamira amahoro, bigatuma abaturage bakomeza kubabazwa mu burasirazuba bwa RDC, ndetse n'ikibazo ku mutekano ku mupaka y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Iri tangazo risoza rivuga ko gushyira mu bikorwa byuzuye amasezerano aherutse gushyirwaho umukono ari ikintu cyihutirwa, kimwe no gusoza imigereka isigaye y'amasezerano ya Doha hagati ya RDC na Alliance Fleuve Congo M23. Ngo iyi niyo nzira ifatika iganisha ku mahoro, ituze n'amajyambere mu karere k'ibiyaga bigari. Urebye guverinoma y'u Rwanda irasa nk'isubiza ijambo Perezida Felix Tshisekedi aherutse kugeza ku baturage ashinja u Rwanda kurenga ku masezerano yashyizweho umukono i Washington, ndetse no gusubiza ikiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana aherutse kugeza ku badiplomate ashinja u Rwanda
kurasa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Akaba rero Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ari itangazo rikomeye cyane imaze gushyira ahagaragara. Hanyuma rero Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na Kinshasa baritegura guhurira mu biganiro bishya i Doha. Ibi biganiro bishya rero bizatangira mu minsi iri imbere hagati y'intumwa za guverinoma ya RDC ndetse n'inyeshyamba za AFC M23 i Doha. Ku buhuza bwa leta ya Qatar, ibi byatangajwe ku wa kabiri tariki ya 9 Ukuboza 2025 na Bertrand Bisimwa, umuhuzabikorwa wungirije wa AFC M23 mu kiganiro n'abanyamakuru i Goma, mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko Bertrand Bisimwa bitangaza ngo ibi biganiro bizibanda ku bigezweho mu bijyanye n'umutekano ku kibuga urangwa n'imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta ku mirongo y'imbere ku rugamba mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Yavuze ko Kinshasa kandi igomba gusubiza ubwenge kugiye kugira ngo yubahirize ibyo yiyemeje. Bwana Bertrand Bisimwa yagize ati ubu ndabamenyesha ko twiteguye kujya i Doha, intumwa zacu zigiye guhaguruka zerekeza i Doha vuba, ati kuko twatume uko tugomba kuganira kuri ibi biherutse kuba, yongeye ko Kinshasa igomba kubahiriza ibyo yiyemeje Doha. Ihamagazwa rishya ry'abafite uruhare mu makimbirane muri leta ya Qatar rije mu gihe amaze iminsi haba imirwano ikaze hagati y'umutwe w'inyeshyamba n'ingabo za leta. Muri mirwano AFC M23 ikomeje kandi gutera imbere ndetse no kwagura ahantu igenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho yamaze no kwinjira mu mujyi wa Uvira kuri ubu. Nyamara impande zombi zari zashyize umukono ku masezerano y'ibanze agamije gutanga inzira yo gukomeza kuganira ku ntandaro y'amakimbirane hagamijwe gushyira umukono ku masezerano y'amahoro yamaze yategerejwe kugira ngo ibintu bisubire mu buryo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Inyandiko nyinshi cyane zemejwe n'impande zombi ziteganya uburyo bwo guhana imfungwa, uburyo bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano kandi n'ibindi bitarashyirwa mu bikorwa nubwo habaye inama nyinshi mbere y'impuza muri Qatar. Nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Hanyuma ku rundi ruhande mbabwire ko Perezida Kagame yatanze umucyo ku watumye ibiganiro ku bibazo bya Congo byaberaga muri Afurika bijyanwa mu mahanga. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atangaza ko ibiganiro ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo byari bimaze igihe bibera i Rwanda na Nairobi byajyanywe hanze y'umugabane wa Afurika ku busabe bwa Perezida Felix Tshisekedi. Umukuru w'igihugu yemeje ayo makuru mu kiganiro aheruka kugirana na televiziyo Al Jazeera. Ni ikiganiro Perezida Paul Kagame yahaye kiriya gitangazamakuru mbere gato y'umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro we na Perezida Felix Tshisekedi bashyiraho umukono i Washington tariki ya 4 Ukuboza 2025. Mbere mu nyuma y'isinywa ryari amasezerano u Rwanda rwakunze gushinjwa kuba ariko rwabaye nyirabayazana yo kuba ibiganiro byari bimaze igihe bibera i Rwanda na Nairobi bijyanwa i Doha. Bitandukanye bivugwa, Perezida Paul Kagame yavuze ko Perezida Felix Tshisekedi ari wasabye Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhuriza mu biganiro igihugu cye n'u Rwanda ndetse na AFC M23. Yagize ati mu by'ukuri abandi bayobozi ba Afurika n'ibihugu barimo baveba u Rwanda batekereza ko ariko twavuye muri gahunda y'ibiganiro bya Afurika tujya i Doha cyangwa se tuza hano i Washington, ariko ni umugabo Tshisekedi mu by'ukuri watangiye ibyo ngibyo. Perezida Paul Kagame yavuze ko Tshisekedi yahisemo kwitabaza Doha na Washington kubera ko yari afite icyizere cy'uko ashobora kubeshya haba mu biganiro bya Qatar cyangwa se bya Washington. Yumvaga ko bimufasha kugera ku byo yifuza kubera ko atekereza RDC ari igihanganye cyane, ko ari nini cyane ku buryo isi yose ishobora kurarikira kugira agace gato k'ibyo itunze, ku buryo yagenda akabeshya abantu bose akagera ku musaruro yifuza. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yunzemo ko ubwo u Rwanda rwatumirwaga mu biganiro bya Doha na Washington rwashoboye kubwira abantu ibyo rutekereza rwifashishije ibihamya. Yavuze ko u Rwanda rwagaragaje ko ibibazo by'ibanze byugarije RDC bigomba gukemurwa hagendewe ku mpamvu muzi yabyo. Yunzemo ko mu gihe Kinshasa yari imitekereza ko ishobora kubeshya byarangiye ibiganiro byayo na AFC M23 bitandukanywa n'u Rwanda mu kwirinda kuvangavanga ibintu nk'uko yagiye abishimangira yitwa Perezida Paul Kagame. Hanyuma rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda butwererana Ambasaderi Olivier Nduhungira asubije mu Faransa wagaragaje ko umutwe w'iterabwoba FDLR utakibaho, ko iyo uza kuba ukiriho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo butari kwemera kuwusenya. Uyu Mufaransa witwa Gerard yabaye Ambasaderi w'Ubufaransa mu muryango w'abibumbye no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'ubutegetsi bwa François Mitterrand. Yabaye kandi umukozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe gukurikirana ibijyanye n'umutekano. Kuva tariki ya 7 Ugushyingo 2025 yifashe X ashinja u Rwanda kwifashisha umutwe wa M23 nk'igikoresho cyo gusahura umutungo kamere wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Minisitiri Nduhungirehe yasubije
ati nawe AFC/M23 ibereye igikoresho, ni umutwe w'abanyekongo urwanirira abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamaze igihe kinini cyane barasigajwe inyuma batotezwa kuva Kongo yabona ubwigenge. Yasobanuye ko itotezwa ry'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane Batutsi ryafashe intera ndende muri Nyakanga mwaka w'1994 ubwo mu burasirazuba bwa RDC hahungiraga ingabo zatsinzwe Exfal n'interamwe bihungishijwe na leta y'Ubufaransa binyuze muri Operation Turquoise ntibyamburwa intwaro. Minisitiri Nduhungirehe yibukije Aloko u Rwanda ashinja gusahura umutungo kamere wa RDC rwifitiye uwarwo mwinshi urimo amabuye y'agaciro y'ingenzi ari mu itsinda rya 3T, tin, tantalum ndetse na tungsten, cyane ko ubutaka bw'ibihugu byombi bushashe ku rutare rumwe nk'uko bigaragazwa n'amakarita yakozwe mu gihe cy'ubukoroni. Ati cya kabiri, umutungo kamere wa Congo utwarwa ahanini na sosiyete zo mu Burengerazuba na Aziya. Niyo mpamvu rero utazabona sosiyete yo mu Rwanda muri sosiyete ijana za mbere zikura amabuye y'agaciro mu Rwanda mu bihe by'intambara. Alo yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zinjiye ku butaka bwa RDC. Minisitiri Nduhungirehe amusubiza ko ibyo rwakoze ari ugushyira ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rwo gukumira ibitero by'umutwe wa FDLR. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ndagira ngo nkumenyeshe ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka zitagamije gufasha AFC/M23 ntibikeneye, ahubwo nizo gukumira ibitero bihoraho by'abajenosideri ba FDLR bafashwa na leta ya Kinshasa. Akaba rero ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda.